Alas 5 matang iti maya. Sigurado anak away dun ni Rico ijabalay na. Mapan ko man sa rungkaran. Di na ngamin replyan dagiti chat ko kankwana kat. Ay nawaw, irwar mo man ang tapotong si Kalian. Adala ang mapan ko alaon iti ayan tigayam ko, nanang. Amangan mat no inuulbod man ang tay bagbagam. Ni nanang mat, pudno di magbagat kanya. Amangan kunak no iti ayan ti lalaki man ang ti papanam. Nakababay na nako. Una yun, nanang. Basta awanak dito'y balay, ayan ti lalaki adagos, ti papanak. Am-amu ka, anak ko. Dagulit kayo mat, nanang. Iti ayan nga rutigayam ko ti papanak. Siguradom lang, ha? At dalang ti madamag ko anapan ka manan iti ayan ti lalaki. Makangag ka talaga kanya. Agtugaw ka basang. Agyaman naklaunay, Tata Felipe. Ay, anya gabi ng tigagaram. Ada ka din ni Rico, Tata? Ay saan pa'y mo tanagawid? Apay, ada ka di masapul mo kankwana? Kaya't ko kumaama ka sa Rita. Di na ngamin replyan dagiti chat ko kankwana, Tata. Amuyo ka din, anya nga oras ti panagawid na? Ay, dahil tatijak masigurado basang. Depende iti busda. No daduma, dumagas pa'y itayan ti gayam na, kalpasan ti trabaho na. Anong saklangan ti aguray, Tata? Wala, sikat ti makambaw. Aywan gayam, anda ti kape ti termaos. Agtimpla ka lagan ti kapem. Sige laan, Tata. Agyaman naklaunay. Wala, panawan ka pa'y. Adala na patag nga ramidag. Ano sam nga urayan ni Ricaw no napatagtiba kam kankwana? Kumusta kan Seni? Anya manantar aramidam dito, Rico. Kas makita mat. Busy ak maglakla ko. Sa anak nga imay tapno mang disturbo. Imaya, takayat ko ti gumatang itilakong. Di ka pa'y nauma? Saan Ay nawang, inaldaw matan nga ada ka dito'y paglaklakwak. Imposible, no di ka pa'y nauma iti barbecue alako. Siyempre, kaya't kamatlaan nga makita. Anya nga tanutulungan ka laangin. Tapno na parpartak. Tapno makapagsarita tano maibusin tilakong. Saanan? Kabailak mo. Siya akong timang ituno. Si kamat timang isupot tapno nabibiik. Amangan numarabyan ka. Okay lang kanya. Si kakit dimat. O alam, aglisi ka, tatulungan ka ng aglako. Sabihin, yamawan matlaang ni Ricaw. Wan nga rod, Tata. Ay, sinasayaan. Ipadas mo man nga i-chat no sa dino dayan na. Naka-offline mat nga rod, Tata. Ay, imposible mat no saan pa yan alpas ti trabaho da. Agsubli ak tulangan inton maminsan, Tata. Ay kat adalatakin ka, nanay. Ay, nataktakan. Okay laang, Tata. Amangan no nag-overtime da. Ay, nalapit akas tabasang. O sige, Tata. Patuloy kon. Agsubli ak tulangan iti sabali nga aldaw. Sige balasan ka. Ala, agan-anad ka iti dalan mo nga agawid. Narabyan ka manan na nagawid. Ti konam kanya, at dalaang timapan mo alaan iti ayan tigayim mo. Kat isumat, nanang. Apay nga rot anarabyan ka. Kuha, nanang. Ada kaming trabaho tigayim ko. Kahit Narabyan na nagawid. Iso akapilitan nga inuray ko. di ka mabutang amarabyan di tadalan. Ni nanang mat. Sa anak kon nga ubing. Balasang akon. Kabaala kon tibagik no marabyanak. Ken maysa, nairuamak matten. Ay na, delikado ti kastangar aramido manak ko. Nagalas ti kasta agalad ti may sa babae. Ni nanang mat. Awan matidakas nga aramidak. Bay andaklaan ka di. Awan rumba nga pagdanagan niyo kunak manan. Amok ti aramidak. Ada akong tatang. Pasensya kayo at narabyanak. Nay, anjagay day ka nakasupot ng jawid mo. Barbecue tatang. Ginatang ko para kada kayo. Naimas na ito Lako ni Seni.
Ay nawaw, iti ayan ni Senigayam tinapanam. Uwan tatang, kalpasan ti trabaho, nagdiretso ak iti ayan da Seni. Tinulungak man ang nagtuno iti laklako na barbecue. Ay awan gayam, imay niliyan dito'y balay itay. Ay nawaw, anya man ang timay na imbaga dahi babae tatang. At nakano tinapatig nga ipaganakan ka, ay gamjak ang munoan niya. Saan ko lang aruda na replyan dagiti chat na. Nagpuskol pa ila ang tirupa na nga umay dito'y balay. Ay apay ka di ay Tatang, no umay tumanen, ibagayo nga agawid, tadyak kayat amakita ti panagrup-rupa na dito'y balay. Makapasuron tatang, papansin launay da dya babae. Imbagak matken kwa na, asaan nga iso ti kursunadak. Ay sige nukasta ti kunam. Diyak kayat ti babae nga agdatdaton iti lalaki tatang. Di na matlaurayanan at ti lalaki ti agdaton kan kwa na. Naimbaglaangan tanasabat ka dito'y dalan, Rico. Ay nawaw, iti kinaado ti mabali na masabat ko. Si kapay laang. Si kakit Dimat. Ay pangasim man. Saan kan amap mapani di balay? Ang mga nanyapay ti panunutan dagiti karuba mi, no makita da kay jay. Napudot man ti ulom. Kasano asaan apumudot ti ulok? Kat kastama ti aramidam. Saan ka lang aruda na replyan? Di ka madanagan. Nakasagana akmat amanguray kan ka. Itapay laan. Diretsuan kan. Saan ka amang namnama kanyaklian? Saan akas ken ka ti babae akayat ko? Insupot mo maatin lutom nga adobo, Leyan, anak ko. Pangipanamanan dita, di mo ibaga pulutanin nyo manag. Itad ko kada Rico, nanang. Anya, Tapno maramanan mat ni Rico ti lutok kunak man no addan nobya day di arikaw. Awan pa'y nanang. Kita amangan no ipilit mo manan ti bagim kan kuana. Saan mo't nanang? Di kay madanagan. Ayatan nakto ka din ni Rico. Uray pupuotan niyo. Ay na anak ko, no di da ka kayat ti may sa lalaki. Di mo ipilit ti bagim. Wan, nanang. Amok daytan. Anya manan ti aramidam dito'y balay, si Kalian. Ada inyig ko nga adobo. Saan ko akasapulan dayta? Di ka nagbabain. Para ka na kayo talaga daytoy. Itid mo laangin iti sa balay. Iso nga ron nagluto tapno maramanan niyo ba't tiluto? Lian, kabailak ti agluto no kayat ko. Si kakit Dimat, talagaan na pudot ti ulom kanyak. Anya ti aramidag, tapno saan apumudot ti ulom kanyak, Simple lang. Adaywan nak. Talaga kadingawan mariknam apanagayat kanyak. Lian, adda ti sa bali ngay ayatag. Iso apang naasim man ta adaywan nak. Urayem kuma ati lalaki ti agdaton ken ka. Sana kasta si kamutan ti agaran. Adda ko matibagak kada kayo, Auntie Martina. Anya day tari ko baraw. Mabalin ka di akasarita yun ni Lian. Apay ni Lian. Natangken ngamin ti ulo na, Auntie. Hindi pa ilang ibagbagak nga adaywan nak. Nga magpatangken mait. Ay napasensya kan baro. Kanayon mo't abagbaga ak ti anak ko. Ti kuna na kanya ket awan kanupay nubyam. Budno ka day. Wen, awan pa'y nobyak. Nga madati pagdatdatunak, Auntie. Madanagan aklaan. Taamangan no maamuan ni Seni ti aramidon ti anak yo. Ket madismayak iti kanya. Amangan no sa anak ton nga aklunan. No maamuan na nga adda ti babae mapmapan ni Jabalay. Ay pasensya ka manen barok. Kasaritak to ti anak ko may papan iti day tabanan. Agtugaw ka man tagsarita talian. Apay ka dinanang, anya ti bagayo. Sarda nga mo ni Rico. Di kan mang namnama pa'y kan kuana. Ay nawaw, apay akas tamat ng ti bagbagayo nanang. Amuyo matakursunadak ni Rico. Wen hangam saan asika ti kursunada di ay tao. Kasano matanamuan yun nanang? Kinasarita nak ni Rico anak ko. Saan ngamin anasaya at akitaan asika ababa iti kanayon amakmapan ijay balayda. Dumtan to ti aldaw nga ayatan nak dayjay Rico nanang. Amok ti kayat dagita lalaki kat. Ay na anak ko pang nga asim.
Urayom at lalaki ti agdaton kan ka. Saan akas ta nga ipilpilit mo ti bagim kadakwada. At dati sa bali apagdatdatunan ni Rikaw. Naglawag asaan asika ti kayat na. Ayaman nak itirigalom kanya, Rico. Awan anyaman na. Seni, kaano ngay nga klunan nak? Nabayagan nga agdatdato nakan ka. Itamat lang. Ha? No kasta? Aklunan akon? Nobya kan? Wan, ay ayaten ka matriko. Ay nawaw. Agyaman aklaunay, Seni. Kamaudyanan na. Ikarik, di mo to pagbabaw yan ti panaklon mo kanya. Bravo! Bravo! Lian, anya ter aramidam dito eh. Ni Zenny ka di ti makagapo, no apay adina kaya Rico. Uwen, ay, pasensya kan. Ngamsaan asyak ti lalaki aparakan ka. Sana mabalintigas to, Rico! Ay, pang-aasim tadi ka iskandalo. Sapay na gado ti lumablabas. Nakababain mo. Anya ti masapol mo, Lian. Aga-agaw ka mata babae! Ay nawo, awan ti amok nga inagaw ko kan ka. Agin di ka pa lang dita. Kat no inagaw mo ni Rico kanyak. Nabayagan nga agdatdaton ni Rico kanyak. Piling na pintas ka mata niya. No imay ka dito'y balay, tapno umay nakapaan. Pasensya kan, ngam awan ti oras ko ang makiapakan ka. Tsaka mo, no anya tinagustuhan ni Rico kan ka. Aglaklako ka lang matiti barbecue. Amom, Lian, saan nga min anasaya at akit kitaan asi ka ababa iti mangipilpilit iti bagim iti may sa lalaki. Di ka agsao akasta. Ngamin, awan ti ammom. Saan laang nga ita ti aldaw, Zenny? Saan laang nga ita? Ay nawaw, kasta ti imbaga ni Lian kan ka? Wan, Huh, no apay matasaan nga agsardeng daya babae. Nabasted lang arudan. amangan mat ngamin no pakpakitaam iti motibo iso akas jay. Ay nawaw, saan ah? Saan nakakasta a klase ti lalaki? No agayatak, may salaan. Sigurado ka? Wen, 101% sure. Apay nga rod akas jay ti bagbaga na kanya. Ala, bayam ta kasaritak tumanan Zenny. Diyak manam mo, nonya ti adda iti panunot da babae. Isumat nga minan ti agaram. Ibagamtukan kwa na, asaan asyak ti gulgulwan na. Diyak kayat ti apa. Pangasi man Lian, di mo ko magulgulwan ni Zenny. Apay, anya ti adda iti dayjay as Zenny at di mo makita kanyak, Rico. Ni Zenny ti ay ayatay. Isu ti kayat ko nga ikalaysa. Kat pangasi man, ta respetuam kumamat tay tapang ngagdan ko. Tsaka mo kan ka, Rico. Di mo amo ti agpili iti babae. Inton sumaruno, urayam at ilalaki ti agdaton kan ka. Lalaki lang ang hayat ti adda karbangan ng agdaton. Anya? Kabaulak mo ti agdaton, anya. Wen ngam saan nga rod anasaya at akit kitaan. Nanguro na pa yun o kasta nga ipilpilit mo matan ti bagim. Basta. Ay, adakan ka dayta. Aramidam ti kayat mong aramidan. Ngam di na kami kumairamraman kini Zenny. Ay, saan mo't yan nabalbal pas ti iso yung kendilian? Makapasurun mo't ngamin tatang. Di mo't makauawat. Talaga siguro anak ka, di pa naggusto na kan ka anak ka. Ay, nawaw. Uray dakkel ti panaggusto na kanya. Saan mo't nga iso ti ideal woman ko tatang? Ay, sa bagay, may bayat matkit din no idiritsum kan kuha na. Tapno saan na namang namnama paikan ka. Uwan tatang, barang makaamiris kumamot din ah. Kaslag gagatil-tumit no daduma. Ah, si kakit di mo't anak ka. Ay na tatang, no siyak lang nga lalaki. Diyak kaya ti kasya a klase ti babae. Kunamlano asino nga agsasaumat da Rico. Saan matagwapo? Ay nawaw, asino nga mintinangibaga nga ipilit mo ti bagim kankwana. Nagsakit launay tinakam ko, nanang. Aklunumon nabastid ka nga rutan. Idi pa'y nga ibagbaga ni Rico asaan asika ti kayat na. Ngam ipilit mo ti kayat mo. Iti na ito ang kinapintas ko, nanang. Mabastad ak pay laang.
Anya tinakita na iti dayjay Zeni aya. Ay naanak ko, saan lang ani Rico ti lalaki? Wala, ngam isong arot ti kayat ko nanang. No adda ibagaken ka, dungeg ka ngamin. Di ka agpatangken. Kitaam ka di day ta mapaspasamaken ka. Nanang. Muston ti sangit. Ag-move on ka. Urayam no adda lalaking agdaton ken ka. Saan akas taasi ka ti mapmapan iti ayan ti lalaki. Nagalas akit kitaan. Dungeg ka kanyak tapag saya atam metlaeng ti ibagbaga kanak ko. Nanang. Di mo ipilit ti bagim iti tao adi nakamot kaya. Tamangan no si kantumo laeng ti mapasakta nanak ko. Ay, anya ti ko na mga ibagam, nardulakay? Masapol nga general cleaning tayo manan, tanay, matutudo manag. Inbagam ka diti planom kadagiti pada mga opisyal? One representative per household. Ibagayo kadagiti kalugaran atap no amuda lakay. Kaano ti schedule ti general cleaning aya? Intun Sabado bakit? No kasta nga rod, ag-announce kayo tap no amuda. Tap no di damas daaw inton Sabado. Bakit? Tumulong ka tumat lang. Aywan gayam, ada ka di maitad agungguna dagiti agdalos? Adda, di mo ipakpakamo nga da maited. Ta makita no sino tinaayat at tumulong. Andaman wano awan ti kung kuna ang maited kadakwada. Nasabat ko ni Kapitan ni Tadana ni tay, kat naibaga na nga da kano maangay a general cleaning inton Sabado. One representative per household kano. Ne, mayat ano kasta? Nabayag maran piman nga awan nagdalos. Kat, asino nga iti maki-general cleaning kada talakay? Si kalat ako man amumat nga da trabaho. Adda nga ta itad da agun-guna dagiti agdalos? Naita ti jakam mo. Adda kumamot tapno saan asayang ti banlog? Kasano ko maasayang ti bannog kat para mo't itipagimbagan tintiro a barangay na ita general cleaning. May mayat lataan no adamat itad da akwarta lakay. Tapno ganado mat ada taong agdalos. Ay nawaw, madi ti kasta bakit. Adraman kan awan itad da, makidalos kalata tapno awan riri. Pudno ka day nanatikleng? Ay nawaw, ti anya Lorda, kumplito mo ta. Pudno ka day nga agdalos tayo manan? Awan, inton Sabado. Anya nga iti kunada nana? Adda ka di itad da agun-guna tayo nga agdalos? Kas kumay ti kwarta, wano groceries. Awang may imbaga ni Kapitan. No kasta, awan gayam itad da? Day tatijak sigurado, mabainak mga agsaludsod. Saludsudak nga ron ni Evelyn, tapno amok no adda nga tawon no awan. Weng, isulaangan ti pagsaludsudam. Asawa na ni Kapitan, iso asigurado nga updated day jay. Anya ti gagaram, Mariloida. Ada ko makayat ko asaludsudan kin ka, may papan iti general cleaning inton Sabado, Mare Evelyn. Anya day tamaray. Ada ka di gun-guna dagiti agdalos? Anya? No adda ti itad ti barangay agungguna dagiti agdalos, tapno amumimot kuma. Ay, Jack sigurado no addawin no awan. Urayan tayo ti ibagada ah. Ay nawaw, apay ngay, dapat sinaludsod mo kuma nila kay mo. Ay, kwa, awan mo't tinadakdakamat na. Kaya't naasawan day ta, saan asigurado no adda ti payout may. Ang mga no free service manan ti panagdalos may. Addaman wenno awan, may mayat latta no tumulong tayo. Tapara matlaang day ta iti pagimbagan tayo abu marangay, Mare. Makitan tuman, Mare. Umay kanto Mare, tapno adda kadwami nga agdalos. Anya ti kunamba kay, imay niloy da dito balay itay. Wen lakay, imay na sinaludsod no adda kano ti payout dagiti agdalos. Ay nawaw, anya nga tinsungpat mo kenkwana. Jack sigurado kunak ah. Saan pa yan alpas tindalos tayo ng payout adagos ti salsaludsudan naman? Ammo pay man iti day a babae lakay. Sala gagat no adda maawat na kwarta. Day tatijak kayat ka dagiti da duma kalugaran. Masapol nga adda maawat da sana tumulong. Isu nga husto laeng asaan tay nga inbagbaga ti maipapan iti payout lakay. Wana, tapno makita no asino dagiti adda puso na tumulong nga uray awan maiter dagunggunada.
Barang agbaliw iti kapanunutan day di Aloyda kat makidalos tumatlaan. Anyat orasan bakit? Agalas 7 Nagpartak ti oras Agrubuatan nga rodan. Agsagana kamatan. Damag ko kat alas 8 nga agrugi ti panagdalos yaw. Wen. Imbatik ti may sa akumpay tayo so ti aramatan. Mangalakan to iti cleaning tools mo. Okay. Makitan to man no gumagutak lakay. Ay nawaw, makidalos ka tapno damot representative tayo. Kasano no di ka makidalos kat labasan dalang ti paraangan. Di datan tulangan ti karuruot ti arubayan na. Numayat tirik na inton madamdama, mapanak to. Danag mo na yan. Da kayo matgayam day tana na tikleng. Nakasagana ka ka din, Loida. Agrubwatan, tapno saan ta amala daw. Ay, kwa, nana. Pasensya, sa anak ang makidalos. Ay nawaw, apay ngay. Madmadi nga min tiriknak, nana. Nasakit ti ulok. Kan mariknak ang maululawak. Diyak kabalan ti agdalos no kastoy laang, nana. Sayang, Mike. Uwan nga rod, nana. Nairanapay mo't apa nagdadalos ita. Agpatuloy ak nga road no di ka mapan. Oh, sige, nana. Agan-anad kayo matijay. No, saludsodan nakto ni Kapitan, ibagayaw ang maditiriknak. Wen, inakaw. Naimbag ko namta nakalusutak. Uto-uto matgayam day taan nanatikleng. Agrubuata kon lakay. Ti attendance sheet. Ada dito'y bag ko. Sigurado mailista amin ang iti tumulong. Tapno amumin no asino ti ag-payout. Wen lakay, siyak ti makaam mo. No saludsudan da, ibagam ka iti kabaranggayan tayo nga da meeting mi ita. Tulungan kay tulad ta no malpas ti meeting mi. Siya kunti mang ipalawag kadakwada lakay. Sigurado ak ang maawatan daday ta. Naimbag abigat yun na natikling. Kasta mo king ka ipiling. Ti kaaruba yung ay nana. Saan nga imay? Saan ka di makidalos? Niloyda ka di tidakda ka matem? Wala na. Ay, saan ang makaumay ni Loyda tama di ka na utirik nana? Anya? Jak amaw no pudno ang masakit dayjay wino rason na laang. Ang mga no na dismaya, tawan ti payout ang maawat yo. Narigat ti agsasao, ngam amok aday tam laang ti may sa ama kagapaw. Siyang kadamag na ngamen no ada ti payout ang maawat dagiti agdalaws. Una yan day ta kaaruba yun nana. Sala aggagat no ada ti kwarta ang maitad. At to'y tilistaan dagiti nakidalos lakay. Ay nawaw, dahito ilan? Wen lakay. Kagudwalang ti attendance sheet tinasuratan. Basit kayo matgaya managdalos. Adu nga roti saan nga imay lakay. Agraman ni Mariloyda, awan mo laeng. Oo na yun. No naibaga siguro nga da payout na kitagdalos. Sigurado anapon no ti attendance sheet yo. Amangan ko na no back to back pa. Di bali alakay. Nalpas mati trabaho mi. Isu na laeng ta nag-overtime kami piman. Ayan yan ti kastang ugali da. Di da pang panunutan na para matlangin ti pagimbagan tayo amin. Bayam idalakay. Choice da dayta. Tinapatag, adalat tamot piman dagiti naayat at imulong. Dagiti laang nakalista iti daytang attendance sheet ti deserving ang makaawat iti payout lakay. Ay word, dayta alistaan ngagpaiso ti pagibasaran me no asino ti ag-payout. Kunak man no nakidalos ka, Loida, bakit? Sa anak anatuloy lakay. Ay nawaw, apay nga ipiman. Maditiriknak iso anaturog aklangan. Asino nga ti representative tayo no kastalaan? Nalpas matan ti dalos. Wana hanggang nag-overtime da kanumot itay. Kaaw-awid dalaan. Ay, talaga akasta Nakababain mo't ka ni Kapitan. Asino nga'y kumatibanban no gandagay tao. Isumat lang nga awan ti payout. Dahil ta payout mo't yada di ta utik mo. No kakasta abanag, mangtad da kumamat iti payout, ta saan mat analaka ti agdalos? Rupat payout ka talaga. Kumusta ngay lakay? Ada ka din ti payout dagiti nakidalos? Adan bakit? Kontakam lagi ti kalugaran tayo nakidalos. Ta mapandaalan ti payout da. Kaano? Kansa din no lakay?
Ije barangay hulatan. Alas 8 ti agsapay tunbigat. O sige, kontakak nga ron ida. Oy, bakit? Dagiti nagdalos lang ta isudat ti anday ti master's list ti barangay. Abangan rin ito madamdama, andamanan agpilpila dita asaan anak idalaos. Siyak ti makaamo, lakay. Agkapi ka pa ibilay. Agyaman naklaunay nana. Anya nga may nanti ko nam itay. Ada ti pay out may. Wala na. Ay nawaw. Pay out itay. Payout dagiti nagagat anak idalos, nana. Ay nawaw. Ada magayan ti pay out. Adda, nana. Naisikreto laeng tapno makita no asino dagiti si pupuso at tumulong. Alas 8 inton bigat ti payout, nana. Ije barangay hulmat laeng. At tuyan tin pagatang mo, Robin lakay. Awatan, tadapay papanak. Ay nawaw, kaslagdardaras kamat bakal. Nakitak ngamin nga ado ti nakapila ije barangay hall. Okay. Amangan kunak no pagsayaatan day jay lakay. Amangan no pagsayaatan ti pilpilaan da. Hindi mo padpadasan ti mapan makipila ijay bakal. Ipadas ko laang mo ti makipila. Amangan no kwarta ti pilpilaan day jay lakay. Naman ti imbagadakin ka, di ka mapmapan. Nakababain mo. Amangan no nalipatan dala nga inbaga kanyak. Di da kan tamapanak ije barangay hall. Kita ampay tin na po nga ilutlutok. Amangan no maksad. Naa, kita amno asino ti nakapila, lakay. Ijay, Tay nakabado iti nalabaga. ay nawaw. Limat loy tatay jay. Apayan nakipila ijay. Jakman amo. Awan mat naagan na iti master's list. Nakita na siguro dagiti tattao ang nakapila, iso nga imay mat. Una yan na ita babae. No pagsayaatan adisto. Ngam na adda maaramid may samat na mapukpukaw. Kasaritak kadila kay. Sahanan, bayam tagpila dita. Agungat daytaan, maawan ti maawat na lakay. Nakaminto tagsarita bakit. Sana mabalin ti kasta nga raramidan na. Unfairmat piman kanang iti kabarangayan tayo anagagad ken alisto at tumultulaw. Manungay tinaawat mo na natiklain. 2,500. Isupay ama igatang iti bagas. Naimbag kayo pa'y. Ada naawat yaw. Siya, pulos. Sayang lang, ti oras ko anak ipilpila. Awan kanumot nagan ko iti master's lace. Talaga nga awan tadi ka mo nakidalaws. Huh? Di damat ngamin inbaga nga dagayam ti payout. No ibagada nga da, tumulong ka nga ta. Ay kat syempre kwarta daytan, nana. No kasta, masapul nga ada ti kasukat ti bannog mo. Ay kat syempre nana. Ni Kapitan Manlangan ti kasarita. Anya ti raramidem diti opisina. Apay nga yakas jay, Kapitan. Saor kayo man. Ay nawaw, saor? Apay mo na ibaga masaor kami. At dagayam ti payout maawat dagiti agdalos ngam di umat inbagbaga. Uwen tadita amaamuan no asino dagiti ropat payout. Amom kaday, nasayang lang ti oras ko nagpilpila itay. Napabainanak pa iti sangwanan dagiti staff yaw. Taawan ka no, tinagan ko iti listaan. Talaga nga awan tinagan mo iti listaan. Ngamin, saan kamot anak idalos? Ay, basol yu no apea sa anak idalos. Inlimad yung amin nga da payout, Kapitan. Di mo ipadlaw a payout lang ti pagalistuam si Kaloyda. Sana nasaya ti kasta. Siyak pa'y lang ti papasulam na ibagbagamot kada kayo nga anda general cleaning tayo. No saan kayo nga imay? Choice yung magtanday ta. Saan kay apilitan? Ngam pang-asiyaw, tadi kay agreklamo no awan tinagan nyo itilistaan na itag payout. Ay, sayang lang ti oras ko nakipilpila lakay. Kung nagtumat ka, hindi ka mapan makipila. May samot day tang Evelyn. At dagayam ti payout kat inlimad na pailangan. Nagtalakan ba kay nalpasan day ta? Anya pa lang ti isyong. Sayang nga raw, jay 2,500. No nakidalos ka kuma, di ada kumamot payout mo. Jak nga raw amo nga dagayam ti kasjay. No amok lang, di nakidalusak kumamot kan. Day ta ka. Masapol nga da bayad yaw sa kay agunay.
Iso siguro ngayon limad ni Kapitan ti may papan iti payout Tapno makita no sino dagiti adda puso na tumulong iti barangay. Ay, maasarak ka talaga. Agbayin ka mamad. Si kapay lang ti ado ti reklamo na kat si kalangarudan ti saan na nakidalos. May saka matarupat payout. Masapol nga da payout saka agagat. Ay nawaw ti ugali akasta. Ay nawaw. Anya pay lang ti urayam si kalandaw. Apay adi ka pay la tumakder dita. Ay si daglaang matibalay ti anak tabakay. Apay ayagaga puraka. Wen tapno adu ti oras tayong agsarita. Flight ti anak ta nga agtrap-trabaho iji abroad inton bigat. 2 atawan tumanayin siyakbay nga agawid. Kano kayat mo mabalin mo't nga umuna ka? Iso nga rod nga inuray ka makarieng tapno aggidan ta amangan. Sa anak pa'y nga rod anak kasagana bakay. Anyat aramidem aya. Ay kitag kape akpay mata. Ay nawaw, tumakder ka ditan. Agkape kan tulaangan iyay. Sigurado maurasan ka manan nga agkape. Ay nawaw. Ay nagpartak ti aldaw unyok anak ko. Nalpas gaya man ti 2 alawas a bakasyon mo. Wen nga rod nanan. Anya nga oras ti flight mo inton bigat ngay. Ay kas iti sigod nanang. Ay, maikawa kamin tumanan kini tatangyaw. Awan ka amadanon me no umay kami dito'y balayaw. Ay nawaw. Sa nabali taddamat ti manugang ken apo ko yun nanang. Siya balilat tamat ano si ka nga anak mi ti makita may. Ni nanang mat. Kasla di kay nairuam. No apay ngamin amasapol nga agtrabaho kay di abroad. Kasapulan ananang tapno adda kanon tayo. Awan madlaang ti usto apagtrabahoan dito'y lugar tayo nanang. Anya ngay nga raw. Si kamagayam day tabari Sabel. Si kaki di mo marinin niya. Kasla di ka mo nairuam kanyak. Ay, anya ti umay mo ibagaya, Maray. Awam maki di maray. Kaya't kulaang ti makiin ni storyaking ka. Ay, wen, Maray. Nag-flight magaya man ni Unyok. Ay wen maray, idi kalman laang. Maikawak nga raw. Inbati naman ang ti asawa ken 2 nga anak na. Wen awam mati usto at trabaho na dito'y lugar tayo. Ni mati say, saan mo nga ron nga agtrabaho? Si kaki di mat Maray. Talaga asaan ang makapagtrabaho ti manugang mo Tamanupay laang matitawan dagiti apo kom. Sa maysa, may na laang mat amangas asikaso ka dagiti apo kom Maray. Amo maray, madlaw ko kat adda ti sadsadot day di amanugang kaw. Sadot kan lusyang maray. Ay, di ka agsasaw iti kasta Maray. Numanggag ni Tese dagita nga ibagbagam, sigurado masaktan tirik nana. Da kayo matgayam ti lumabas, nanang. Ay nawaw, apay akas ta ti langam, sika, Tese? Ay, kalkalpas ko lang nga nagluto, nanang. Una yun, di kasta abuok mo. Awan mati ko nam asagay sayang. Ay, pasensya kayon, nanang. Nakababain kadagiti lumablabas. Anyan tulaangan ti panunutan da, no makita da ti kasta alangam. Agsagay sayak to inton madamdaman, nanang. Nakaturog dagiti apo ko yo. Iso nga iranak mat ti mapanagsak do iti inuman mi. Pangaasim urnusam tabagem. Di ka mangibabain kunak manan. Naimbag pa'y di manugang ni marinin niya. Asikaswan na ti bagina. Talaga amang ibabain day ta manugang talan daw. Ay nawaw, ni Tesi ka day tidakdakamatang bakit. Asino kumapay ti daduma? Anya ay tinarabid ni Tesi adi mo nagustuhan. 5 basyak iti paraangan da itay. Idi kita agtilangana. Ay na, kasla saan nagsagsagaysay iti manual daw. Ay na, si kakit di mo't bakit. Uyawan mo't sa di manugang ta. Uray si kamot iday. Di mo masangot ang sagaysay, tabi si ka amang asasikaso ka dagiti anak ta. Wan, jak masangot ti agsagaysay, ngam saan mo't agrabe? Adayo adugyot day ta atisi, ngam iti siyak lakay. Dalabos ka mo't bakit. Saan lang nga nagsagaysay? Dugyot adago saan?
Maawatam ko maa. Taad na nga rudmat na giti apu ko tangas asikaswan da. Ken may siya, isudalaang ti adday ti balay da. Awan ti katulong da. Talaga kit di ang nga dugyot day ta amanugang talakay. Ay, nawaw ka. Pangipanam kadagita prutas kan natang nga insupot mo, landulakay. Ay, kit para ka dagiti apu ko da day tao, ibakay. Ay nawaw, di mo ibaga amapan ka iti ayan datisay. Mapanta abakay. Bisitaan ta dagiti apu ko ta. Tapno makainanamot ani tese. At dati sa bali apapanak. Hey, iti ayan manan ti kumarem. Anya kumaitaking ka. Imbes at tulungam ti manugang ta. No tulungak, narigat mo laang. Amangan kunak nung mairwam day di atao. Una yun ti kasta ka panunutam bakit. Kita ama, numapan ka ijay, agawit ka maladagaws. Di ka manan mabayagan, taamangan nung mairwam day ta babae. Agawid aklaan kat awang kapay lang dito balay. Talaga amapan kaguyudan ijay kunak nay. Ay, sos. Nuad dati anak ta ditoy, nasayat kay ti manugang ta. Ngam nuad da ijabraw na pao, nakauy-uyaw kamatan. Ay, prutas kandatang para kadakayaw tayo si anak ka. Ay nawaw, agyaman naklaunay tatang. Ay, ket, kumusta dagiti apo ka? Nasaya at damat tatang. Naimbag man, tadi dagsakay. Kasi ti apo, saan matpiman tatang? Adada iti salas, madama nga gay ay ayam da. Ay, nay, aglablabakan samay. Wan nga ron tatang, madama ti panaglabak. Naurnong ngamin ti murang mi. Bala, aglaba ka pa'y nga raud, tasak ti mangaw-awer kadagiti apo ka. Amangan no sumurot ni nanang numabayagan kayo, tatang. Ala, siyak taon ti mangipalawagan ko na. Aramidam pa'y dagiti rumbang aramidam, tasya kung ti makaamaw kadagiti apo ka. Sige, agan-anad ka, Josel, anak ka. Siya dino ti papanan ti manugang mo, maray. Ay, iso ti agpurchase, maray. Naibus nga minag tila ako, may. Naimbag pa'y di manugang mo, maray. Ay nawaw, apay di manugang ka, maray. Presentable akit kitaan, maray. Madlaw nga ay aywanan na ti bagina. Ay, kasta talaga dayta, maray. Saan amadlaw nga ada anak na, maray? Aglang-lang alat tapiman abalasang. Saan akas iti manugang ko? Nakadugdugyot launay. Tamalugang mo man ng tinuyaw mo, maray. Saan anasaya at nga ikumparam ida? Gamen, dakkel tinagdumaan da Josel Kentesi amanugang mo, maray. Ay talaga, maray. Kas makitak, kat nadalaws ti manugang mo. Jakit di maliklikan ti umapal, maray. Ammo, maray, no nasingpat ti katugangan, stress-free ti manugang, maray. Ay na, maray, uray kasano akinasingpat pa iti pakita day di atisay. Awanan, kas jay nasamutan, maray. Jakon namnamaan nga adapay pagbaliwan na. Ay nawaw ka, maray. Saan anasaya at ti kasta? Asawa ti anak mo ni Tesey. Isu arumbang lang ngay respeto mat. Saan akaskin ko na ti arapaap ko amanugangan. Sipod pa'y iday, maray. Jak amaw no apay nga isupay lang ti kinayat ni Unyong. Naa, sa dino ti papanam, sika, Tisay. Di ta tersena ni nana ninya, nanang. Adala mapan ko gatangan. Sapay intubo mo dagita anak mo. Awam mo ngamin pang ibatsak, nanang. Ay naapo aya, agrampa ka man di ta kalsada. Ipakitam kadagiti kabarangayan tayo, ti kasta akawis mau. Awan mo ti makitak arugit ti kawas ko, nanang. Sa may sa kadigdigos ko laang mat. Piliyam mat atay mayat abado. Kanay, kadigdigos mo ko ngam. Kasta mat talangam. Aglang-langa kaabakit ngam iti siyak.
Gagangay na nanang. Anya ang gagangay nga ibagbagam mo. Talaga kit di adugyot ka Anya? Gumatangak man iti asukar, nana ninya. Sapay intugot mo dagiti og 20 say. Kapilitan anana. Awan mat nga min pangibatsak. Saan ba't amabalin nga ibatik iday dya balay, ta delikado matlaang. Ay kadagiti katugangam ngay. Ang mga nadamay baga ni nanang, nana. Ay nawaw, apay ko ma, katapo ko daman dagita. Di bali latan, nana? Kabailak pay mat? Kabailam, gamadlaw amarigatan ka. Maanusak pay, nana. Sana bali, malang ananak tumatlaang no dumadakkel dan. Ay, nagrigat nga tati kasta. Hello, Onyok. Kumusta kayong dit, nanang? Mais-istrisak nga rod, anak. Ay, nawaw. Anya ti paka-stress nyo, ya? Ti asawam Nay, apay nanang. Anya ti narami ti asawa kada kayo? Di namat ko na nga asikaswan na ti bagina. Lusyang launay akit kitaan. Da kayo umat nanang. Ay, bagbaga ang dayjay, Onyok. Diya magustuhan ti kasjay nga aramidin na Mangibabain launay. Kasta timbaga ni nanang ken ka? Uwan bakit? Ay, una yan ni nanang. Diyak amo no apay akagurgura na klaunay ti inam Onyok. Awan matamong kadakas ngay naramid ko kenkwana. Ala, bayam. Bagbaga akto ni nanang. Siguradong agungat dayjay Sana mabali na baybay-an tayo ti kastang aramid na. Awan lang arudan may tultulong na kan ka. Uyawan na kabaylaan. Agyaman na klaunay lakay. Umayak man, tisay. Da kayo matgayam nanang. Agtugaw kayo Ay nawaw. Anya tinapaspasamak iti balayaw. Ay, kadaldalos ko laang itay nanang. Anya nga ro dagiti makitkitak iwara. Ay ayam dagiti apo ko yun nanang. No kasta adida ay ayaman. Idulin mo kumamitten Kasano no adati umay agbisita. Pagay ayaman danto inton madamdama nanang. Idulin mo pa'y sa munto irwar no kwa. Unay kamitten. No kasano ti kinagagat ti anak ko nga agtrabaho iji abroad. Tapno la ang adati gastusin yaw. Kasde ka kumamot nga agdalaws. Araramidik mati kabaalak nanang. Ay pangaasem. Diyak kaya ti kasta nga itsuraan. Naimbag pa'y kunak ti manugang ni marinin niya. Kasla balasang lata akit kitaan. Wen tanasingpat ni nana ninya akatugangan na nanang. Kas makita yumat, tultulungan ni nana ninya ang mga sikaso kadagiti anak da. No siya, may saklaang. Sungbatan nakpailaang akasta? Pasensya kayon nanang. Ngam naumaak matan iti kasta pa nagsasauyo kanyak amanugang yung. Talaga nga awanan ba inday ta atisay? Apay madan. Sinong batan nakik din itay? Ay, sigurado nga at dati dakas nga insawang bukun kuana. Iso asinong batan na ka. Nasaya at nga raw, tikas di agalat ti manuga, landa. Sakbay asaludsudem di kasta kanyak. Agsarming kapay madbagay. Saludsudem iti bagayim. No nasaya at nga tama ti kasta agalad ti maysa akatugangan. Di ka nagipulong iti anak ta. Habang ano karkaro pa'y kitday gaungtan na ka. Nakaumay ka mamanan, Marisabel. Ay, gaputa mabuo surak launa iti asawa, kan manugang ko marinin niya. Ay nawaw, apay manan, Maray. Napanak iti balay dati si itay. Napan ko binagbagaan, ngam nagturad, Maray. Nagturad asumumbat. Dahito yung landaw, kanunungan naman. Agbalbaliw kang aminin, Maray. Siyak pa'y ti ayan ti parikot ita. Wen, Maray. Sika talaga ti ayan ti parikot. Nauyaw ka launay iti manugang maw. Nagadupay ariklamaw, gumdi mo mangarod matulungan. Ang bumat nga trabaho ijay abroad ti asawa na nga anak mo malaan. Kas katugangan, alalayam kumamat ti manugang mo
Tapno adama oras na para itibagi na. Swerte mo't ano kasta maray. Kasta tiyar aramidag, maray. Iso kita, saan unay ama stress ti manugang kao? Sa balin to, mati ugalim, maray. Amom ama bambanog ti manugang mo, uyawang pailaan. Ay awanan na, karkaro ama stress di tao, maray. Karkaraw nga grup-rupa alusyang no kasta, maray. Ay agbalbaliw kan, maray. Di mo uyawan ti manugang mau. Tulungam ki day. Mapanak iti ayan dati say lakay. Numapan kay jay tapno makiapa. Saanan bakit? Sa anak a makiapa lakay. Agbisita aklaang. Abangan no makadisturbo ka lang ijay. No busy ni Tisay, di tulungak mo laang lakay. Ay nawaw. Hitaman pa'y bakit? Ipadas ko man nga aramidin ti imbaga ni marinig niya. Ang mga no epektive lakay. Ibatik pa'y mandagiti apo ko yun, nanang. Ay, sa dino ti papanam ti si anak ko. Sa batag ti impawit nila kay ko. Kan gumatangak matlaang iti abasto tayo. Sige, da kami kintatang iyo ti makaammo kadagiti apo ko may. Addaman ti madlaw ko king ka. Ha? Blooming ka ita Kasta talaga, nanang. Kasta siguro, no adati oras nga ginana, nanang. Ibatim dagiti ubeng, tamapang ka iti papanam. Dagasim tulaangan ida. Agyaman naklaunay, nanang. Nakitam dayjay lakay. Ay nawaw, ti anya bakit? Blooming ti manugang ta ita. Nadlaw kumatlaang dayta. Makalawas laang at tinulungak anang asikaso kadagiti apo ko ta. Ngamnay, mayat ti resulta na lakay. Saan nga minan ama is-stress kan ka bakit? Amaw, makapa-stress matlaang gamin ka, ti maadaan iti managuyaw a katugangan. Saanan ita lakay? Nagbalbaliw akon. Ay ket, itultuloy mo bakit? Di mo gamin uyawan ti manugang ta. Isuraw, kan tulungam kitay. Tapno sana ma-stress. No nasingpat kan man nakaawat ti katugangan, stress-free kan blooming ti manugang. Sikapay lang ti makamu kadagiti ubeng, Mateo lakay. No adda aramidam ita, pangaasim tay pospon mo pay laang. Ay nawaw, sa dino ti papanamaya? Sa dino kumapay ti daddo mapapanak ngay. Mapanak gumatang iti gamit dahi dya pagadalan Panag-i-eskwela manan intun Lunes. Ayaw ng paiso. Kasayak ti urnong tayo dya bangko, tayo suti igatang ko. Kita ama ang tadi mo irwar amin, bakit? Kan pilyam lang iti gamit asaan unay anangina. Tayo lang kabaalan tayo abayatan. Dagiti nalalaka agamit, ipausan mo ka dagiti anak mo. Ti kayat ko asawan, tayo sakto laang ti presyo na. No may papan iti day tabanag, siya kung ti makaamula kay. Amumot, nadiskartiak nga asawa. Sika magayam ti lumabas, Jubiline. Sa dinaw ti papanam. Ay, agpabagyoak na nasitang. Mapanak man gumatang iti gamit dagiti ubing. Ay, wan. Panag-i-eskwela man ang gayam into Lunes. Wan nga rod na. Naimbag ko naman tada kwartami kanila kay ko ijabang ko. Isuan na sa paak. Tamang nupila man ang ti agwidro na. Ay, nawaw. Big-bigatan nagpalastog manan. Anya ti kudam nana? Ay kwa, aawan madkit day. Ala, agpatuloy ka kiday, tapno sika, ti umuna iti pila ijabangkaw. Lumabasak man, Mari Brenda. Na, mayat takawis mo amare. Sa dino ti papanam. Agpabagyo ak, Mare. Mapanak man gumatang iti gamit dagiti anak ko. Ay, wala. Ay, sika ngay, Mare. Nakagatang ka din.
Saan pa'y Mare? Awan pa'y ngamin ti maigatang. Ay, no siya. Ag-withdraw ak ejabang ko, Maray. Aya? Ay, ala, umuna ka latang nga rodon Amaray. Tano siya? Urayak pa'y ti dollar nga ipawit nila kay ikaw. Awan ti savings yu aya, Maray. Madamo ki day, di mi kayat akis sayan, Mare. Dakal mo ti sweldo ti asawak ijay abroad. Iso ti urayak. Sige, Maray. Umuna ak nga rodon, tamangan no atid dagman ang tipila ejabang ko. Kung nakman no adayang pawit nila kay mo nga igatang mo iti gamit na iti ubeng, Brenda, anak ka. Adamot, tatang. Ay nawaw. Adamot gaya man. Nga mapay nga imbagam iti kumarem nga adda urayam apaw ay. When tano ibagak nga addan tinaipaw it nila kay ko, ay amangan no ibaga na nga agkuyog kami nga agpabagyaw, tatang. Di mo pa'y kayat ti kasta. Adda kadwam. Saan, tatang? Ay nawaw. Kung nakman no kumare iti pangibilbilangan nyo iti tunggal maysa. Uy, nagkumari kami. Hanggang kayat no ni Mari Jubilin ti kadwak, tatang. Kitaan nyo kat nagpalastog man na dago si tay. Bangko, kung kuna nakiide. Kumpleto ka di matlang ti ginatang mo, bakit? Wan, kumpleto day talakay. Ay nawaw, dahil ito'y tibag, ginatang mo? Ay, mayat day talakay. Adda pilid na. Mano nga dito? Ay, nalakalaang day talakay. Mano nga rod? Kitaam tatag price na. Adamat di ta aminan. 300? Wan, ginatang ko iti may nga ukay-ukay store. Magustuak launay ti disenyo na. Iso ginatang kun Anya? No mailabaday ta, aglanglangan ton abarula kay. Di kasla ginatang kun to ni JSM no kwa. Tatang, agpabagyo ak ita. Adda ka di pawit yaw? Amangan no ado tigatanga medyo bagyaw, anak ka. Dahito na ilista laang mutakit de. Nay talaan. Gamit laang nagitumbeng, ti gagaraan medyo bagyaw. Wintang, gamit da kun balon da. Igatangan nakman nga raw ti tabakaw. Tabako pa'y laang ma, iti pagatang yaw. Anya kumangay. Prutas kan gatas kumamot ten tatang. Ala, sikat ti makamaw, anak ka. No makariing to dagiti ubeng, ibagayo anapanak gimatang iti gamit da tatang. Amangan no agsangit da no makariing da kat awanak dito'y balay. Wain, siya kaun ti makamaw ka iti apaw. Adamot ti TV. Pagbuya kita at apno di nakasapulag. Day, agpabagyo kan siya, Brenda. Wen nana. Apay adi kay nagidan ken kumarim Jubilan. Nagpabagyo ma iti di napalabas ngal daw. Ay, kuha nga min nana. Busy iso saan kami nagidan? Ay, wen kayam. Nakita yu ka de, no anya ti ginatgatang na, nana. Apay ko ba? Maki di kaya't kula maamuan, nana. Tinakita lang ka bag nga dapilit na. Anya pa'y, nana? Ay, ako nakita tinaduma na naisupo mga main. Sigurado nga ipalastog na day jay inton Lunes. Day, napaulimag kamad. Adalaeng ti nalagip ko, nana. Sige, agpatuloy ako na. Amangan no agrubwatan ti biyahe. Nariga ti mapanawan, nana. Agasam man lang ito ginatgatang mo, anak ka. Apay ka di, tatang? Nanginan samot na ito. Ay, nawaw. Kamali kayo di, tatang. Saan anangin na dagita? Ngam di yo ibagbaga ka dagiti karuba, no manu ti presyo dagita. Anyang ay na ito. Day tati kun kunada at tumbler, tatang. Pagkargaan iti danom. Ay, sagmamanungay iti kastaw. 50 pesos lang, day tatang. Kitain nyo, day tati resibo. Adamot di tati presyo dagiti ginatgatang ko, Kunak ano is imat tinapanam. Ay, saan tatang? Di ta igid daan. Pinilik latamot, pasok iti budget ko.
Asino ti mangitulod ka rin iti ubing iti pagadalan, Jovelyn bakag? Ay, siya kon lakay. Agawa am nga rod tama nga no maladaw da. First day of school, maladaw dakit din. Mabiit lang man ta medyo ag lipstick kay may. Ay nawaw, para mangitulod lang ti aramidam bakag? Uray mangitulod laeng, may mayat latamat ano presentable lakay. Ang mga no ag make-up man ni Mari Brenda mapan mangitulod kadagiti anak na. Anya? Irwar mo man kit day ta high heels ko dita, taag high heels akman. Ay, unay kan bakit? Saan mo ta graduation ti papanam? Nagadungay bagbagam di talakay. Aramidem kit di ti ipapaaramid ko. Tapno day talangan mangisuot ti aramidet inton madamdama. Ada ti high heels ko iti silenta. Good morning, Nanasitang! Nagsapa kayo, Mat Brenda. Wen ata nakababain ti maladaw, Nana. First day of school ita. Madimot maladaw dagiti ubeng. Sapay mayat tapos turam. Kasta talaga, Nana. Ala, agpatuloy kaya tapno di kay maladaw. Agistoryata inton madamdama. Ay, uwing gayam. Ada ka dila ko matisyo dita, Nana. Ay, ada Manaw tigatangam. Ay, ikanak man pa iti maysa, Nana. Idagas kunto ti bayad inton madamdama. Nay, sika magayam day ta, Mari Jubilin. Ne, ada ka matgayam di ta, Mari Brenda. Di ka na Europana. May ta lipstick mo, Mari. Ay, daytoy ka din. Ginatang ko SM idi nagpabagyo ak, Mari. Dakil nga ro, ti ginastos ko. Nagngingi namat ngamin dagiti gamit yung binga ginatang ko. Gimatang iti bagda nga dapilid na. Lunchbox, kan school supplies. Mano aribo mo ti binayadak iti SM. Ay, oray siyak, Mare. Ay, dakkel mo, tigastos ko kadagiti gamit ti anak ko. Naimbag ko nam ata, dakkel, tin pauit nila kayo ko. So nga dalata mo na batay nga oray kaskasanaw. Ay, huwag nga rod, Mare. Uray siyak matlaang. Naimbag ko na taninayunak mo lang ti inruar ko akwarta iti bangko. Lastuga talaga. Na? Anyat ko na, Mare. Ay, kuha, Mare. Jay, bakit? Anasalaw mi itay. Nakalaslastog. Ay nawaw, napan mo lang intulog dagiti ubing iti pagadalan kastamat ng ti ibagbagam. Naranaak nga road ni Brenda iti eskwilaan. Anya? Palpalastog na adakkel ka no ti paupaw iti OFW nga asawa na. Okay. Di ko na siguro kag paabakakken kwa na. Day tamad ti kamalina. Hindi ka maawatan. Erugin man. Am-am na niya timbagak lakay. Imbagak adakkel mo tinruar ko akwarta iti bangko. Ken ijay SM tinaggatanga kadagiti gamit ti anak ta. Anya? Nagulbod ka iti kumarim? Naglastog matlang, pinalastog kami na dwa. Apay, isulaang ay ati kabailan na ti agpalastog lakay. Kita ama, di ka manan agis istorya kadagiti karo ba? No agsaludsod da, ibaga mga IJSM tinaggatang kadagiti gamit ti anak ta. Ay nawaw, saan alasaya at tikas nga aramidan yung agkumari? Agulbod ka pa yan, tapno dalang may palastog mo ka ni Mari Brenda. Nanasitang, bayada kong titisyo ag ginatang ko. Ay nawaw, nadapadlaw ko kang ka Sa bali matanti mood mo ita, Brenda. Saan ka matakas tay agsapa Una, tadinadaol day jay at Jubilin. Nagadukit din timpagpagana. Anya tin bagana kan kaya. Ipalpalastog na ti kwartada ije bangko na. San lang nga day ta? Agraman gamit dagiti ubing aginatgatang na ijay SM. Ipalpalastog na. Dakkel ka no, tigastos na. Kahit, anya nga iti pagpupudutam. Ay, masurunak tanwag sasao ko namla nasinaw. Ipagarup na siguro jak kabailan ti gumatang ijay SM. Nakalas-lastog day ta Jubilin tatang. Di kag sao iti kasta, ngamen may saka mo Brenda. Ay nawaw, apay na ramraman ak di tatang. Amok ti ugalim kahit. Nalastog ka,
Iso akasta ti mapaspasamak kada kayo ti kumarem. Natag pinpin na lastog ter aramidan yaw. Tinawon samot ti nakasta. Tunggal pa nag-iiskwila, wano adaw kasyaw. Ibagam analastog ti kumarem. Wen tapod numot tatang. Ipalpalastog na aminan. Anya kumot bibiyang ko no ginatang na ijay SM dagiti gamit da. Ha? Nagpalastog akit dimot na. Awan may bagak, nagpada kayo lang agkumaray. Adamat dagiti kundawang ipalpalastog mo mati OFW nga asawam kanti kwartayaw. Wen tapno di na ibaga mamirmiraot da tao. Ay awan ano kasta ti kapanunutan yaw. Tung palbiag taon nga agpinpin na lastog kayaw. Kumusta kan, Matyaw? Nay, nakayong matgayam tataklaraw. Itay pa sarsarunwan ka. Sa dino ti papanan nyo, tata? Mapan ko lang iwayway, tinuang ka. Ay uwan gayam. Ada ka di nadakdakamat ni bakit mo kan ka? Ti ka di na nagkinaawatan ni ti kumari na, tata? Ay, napudot ti ulo na iti kalman. Uray ni Brenda nga raw. Napudot ti ulo na anagawid. Ulbulan dan tumat ngamin ti tunggal may sa tata. Agulbud da, tapno lang at damay palastog da. Saan mat apod no adakal ti ornong may iti bangko? Kan saan mat lang ay SM tinagatangan ni bakat ko iti gamit ag iti ubing? Di talang igigin, taisot umanayan ti budget. Ay, ora ni Brenda nga nakaw. Saan apod no adakal ti may pawpaw it nilakay na. Ta adamat utang da, may bayadan da. Sa masapol nga agtipidlat ta. Ay, Matyaw, bagbagam tao ni bagat mau, ta bagbaga akmat ni Brenda nga anak kao. Parang makamiris da. Tanay, kamalay ti kasta nga raramidan da. Un nga rin tata. Awan maganap da nga oray agpinalastog da. Ti relasyon da ang tinadadaan. Sorry, Mari Jubilin. Oray sakmet, Mare. Kaya't kumatiag sorry kan ka. Kinapudno na. Saan nga ijay SM tinagapuan ti gamit dagiti anak ko. Sa mula nga pudno adakkel ti may pawpaw it nilakay ko akwarta. Ay na, Mare. It's atay ta. Ginatang kumatlang iti igid-igid dagiti gamit mi, Mare. Dagiti nalalakalaang. Ta isumot ti umanayan ti budget. Ay na, kastamot laang ti inaramid ko, Mare. Inbiro kumot tapno makatipid kami. Nagulbudak laang kin ka, iswa pasensyakan, Mare. Nagulbud ta iti tunggal maysa, tapno laang adamay palastog ta. Ngam no panunutan ta na imbag, awan mo tinasayat aganaban ta iti panagulbud ta, Mare. Wen nga raw, iso nga isardengtan, Mare. Saan tan nga agpinalastaw, tapno sana madadaol tinasaya at alinangin ta. Nang runa-unay ti relasyon ta, kas agkumare.